ka JN Suzuki Maublay lembat ki weki branch ki badan hajoai ICAR Maulai bat Mairang ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet cash discount ka basan hajar tingka rider jacket ka bah 9,000 tingka khatsan percent ka discount haki accessories ka exchange offer haki nugi model EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. UMLA barim ka maulai uba SD Khongwir ula klatno haka arpoi trik Naiwieng aja apulai hanigrims. Uba SD Khongwir ula klatno nama ka jingpang kabala banyu ula kapslem. Ya kamet jong u lawan ra haying sa jong u ha maulai nonglum marpersha ya kamadan waking. Uba Khongwir ula bat kum urang ba snong ka nonglum lakum ba sanpusan snem AA bat ula bat ru kum UMLA ka maulai arpusan snem kenti hadu ba na shong thanyo. Kinangalam jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People, Southwest Khasi Hills District. Hapo ka jingalam jong President uba Kenneth Nonglan, kila panjik pensyai na Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District, uba Tilengwa halo ka jing penkala Intermediate Road ya ka Surok Tulin. Kaba penyoso ya ka stong Ranikor, Nongjri, Mahesh Khola Terter, syadu ka stong Bakmara ya ka bala pentrei da ka Dhar Construction Company. Kenika seng kalalap kumbasan kilometer AA lapin kala Intermediate Road ya kenika surong. Kata nadu ke jingking Ranikor, hadu kalat aluwareng. Kehinyau Trump National Youth Front, West Khasi Hills District, haka arpoi trik Naiwieng arata apulai. Kalau ujor syau menteri ketenat pulia putih jong ke sorka Jylla, rakam sangma. Halo ke jing memhun ya ke rukam trei, bat halo ke jing penslam. Jong u kontraktor ban IT ya ke building baladapshna syiki bor penyat, jong ke Sip Singh Memorial Higher Secondary School. Haka ni kador khas ketika seng kala kamru ba haka jingna jurup dangshen ya ke building batama jong kenika school lalap ikitiar kitar hapo jong kenika building bakila jot kila pra ya ka kot kabala ai kerteng hayupiam ka bay ka jingruai ken oi thia balatho daka kong amabel susngi la plait pat ba hanong ba Jamshedpur Jharkhand haka khat khandai trik Naiwieng arhazar arpulai haka bala sakilang da uba redim san pakma bat uba basailang mukim kibala yo pediang ya ka samwat fellowship arhazar arpulai kibadairu kisamla puli barim joka Martin Luther Christian University Shillong kani ka kot ka benengkong balat ho shapang ka jingkan oi thia jong ka kami ya ka bala lumthop da ka kong amabel bala penmi patba da ka Martin Luther Christian University Press Kidikot jong ka Trump National Youth Movement kibarang thumu man hiar syakashnang majai haka arpoi trik Naiwieng arasa apulai kila syapa khang nanti haki pulit jong ka Sokra Police Station bat haki magistrate jong ka Sokra Civil Subdivision haka jinga kran bat kabati CTV hadian bagi rekod kila syabat ha umstau kajaka kabadan hapdeng kashnong light rangau shwaban poi Sokra u Vice President jong ka Trump National Youth Movement uba Marshall Nonglan ulai thu baka ni kajing temu jong ka seng man hiar syakashnong majai haka ni kasngi kalong hadin bakaladon kajing keno bala penkhen ya ka hukum jong ka Yeng Bishar Meghalaya High Court kabala bana ya kitrok man ket palat khat arton shaneng Hendrai katkum kajing tip baka seng kala yok pedang lai thu baki Borsenshah District Kim Shimla le AA watla kitrok kit motion jong ki mender nakari Bangladesh kikit yang motion arpo hadu arpu sautan kat hadu bakalawan ra ya ka jinglait ka khajana jong ka sorka Jylla kumba julong man lau snem ban bha ka kamai ka ji hayaudu badru ban bha ka sinshar ka khadar ka raj meliam ha ka arpoi trik Naiwieng arja apulai kala pelong ya ka le nyam hakli yaudu ya kani ka le nyam jong ka raj meliam na sedang da ka duwai ka phirat hau nong bu nong thau ban bha ka kamai ka ji jong ki nong shong yau hayaudu kabadai kawai nikikat khayi ka bahetam hapo kani ka Jylla ya ka baju tepru kum ka plyangja kari khasi Menteri ketenat pulia putih jong ka sorka Jylla urakam isang mau lai thu baya ka baiba na ni ka scholarship jong ki samla puli ansa perlat no hapo arta yo haka jinga kram kila Pyrthei Khubor usang mau loong baka post matric scholarship kadai ka bala Beijing arab khandai 4% da ka Ministry of Tribal Affairs jong ka sarkar India kat bai ka basa 10% la bei da ka sarkar Jylla ulai thuru batang supply pisa ka Ministry ka sarkar Jylla kan supply no mardor ya ka pisa bat kan sapha shiki bank account jong ki samla puli Ka President Jongkari India ka Draupadi Murmu kala ong bagi babun bhamanta kala pendan kam ya ka ktin Santali nado bala pendrong ya ka kum ka official language ha ka constitution Jongkari
Kalakren yakani hagasngi sedang jangka Annual Conference and Literacy Festival jangka All India Santali Writers Association ha baripada ha Odisha. Kalapan ken mauru ya Menteri Rang Ba Aduk Berim Kari India Atal Bihari Bajpai badai hakapor jong u ula penrung ya kakitian Santali haka krenit ke bapra jong kariti sensyar. Menteri Rang Ba Aduk Kari Narendra Modi ula peteng ya kajingalap election jong u Rajasthan. Bat haka jingkren pat ba jong u ula ong baka sarkar jong u kanem pelat satya ya kitu kibriu kibalute na kibaduk kibasuk bat baro shi jingim ken haban syong hapo patong. Ula takranting ya Menteri Rang Ba ke Rajasthan u Ashok Gehlot. Presiden Kaseng Kongres Malik Arjun Kharke ula kena bang Menteri Rang Ba Aduk Kari Narendra Modi udai nong yalam jang kinong thok nong syukur. Ula keren yakani haka jingalap election jong Kaseng Kongres ha Rajasthan. Ula kena bang Modi ula kular ban penpoi khatsan lak tingka haka akaun jong ki pat ba. Hendrai kata kapisa haduk mentaru kampat poi. Kaseng Kongres kalasam daki ben balashna daw Rahul Gandhi syakawe ke skul kabadai na kabenta ki bakelut bat ki bamlait man keren. Asam ikiti ki ben chaka school Prema by Chawan School kidai ki ben ke bau Rahul Gandhi ulashna hakapor bau lejngo ya ke Delhi furniture anwar kibri kala shapenyam hakirunar hakang pokpi district jangka Jylla Manipur ke Committee on Tribal Unity Sardar Hills kan pokpi kala penbena da ka pakhang shnong ka basapu prakanta bar kala penbena ba barok kidukan ki ben khanglur bar ki kali kim dei ban ya hasurok hakini ki sapu prakanta ki banwan Usamlau badang arplai senam karta uban naka Jylla West Bengal ula takat Khubor ya laka jingim tang naka daw baka India kala syakrem haka Australia haka final jangka World Cup cricket utai usamlau wala tip kerteng kum Rahul lunar udai bajutrei hadukan jan ula shimshuti naka Jakarta ban yo pe World Cup ndai ula sngosi palan namar ka jing syakrem jangka India kum taw la penyam ya ladi kum ka jingken mau ya ka jingdap khatsan snem jong ka jingja basngosi ka belaja haka arpun trik Naiwieng ha Mumbai ke Israel kala penrong haka thup ya ka seng lashkar Taiba ni ka LET kum ka weni ki seng ne no ke Israel kala le ya ka ni da ka mon lajong klem da kanu ka jingker pa na ka India ka sarkar United Kingdom kalawan ra ya ka an ba kinu ki bari ki bawan menteri ban kata ha UK ki dei ban yo tulap palat laipau £1,000 Lawan ra ya kedikaan kenang banla mantel akam ya ka jingjilai palat kibari ha kategori. Ke United States kala shim baka India kedika parlok ka babyang tam banyak keren ya ki babun kiman. Ya kini la ongdo ambassador jong ka Amerika u Eric Garcetti. Ula keren ya kini hadien baladep an shong Jylla bat ke India. Ula pen ken mau bawa Secretary of State u Anthony Blinken ula wan che India la laisien mentau snem banyak keren ya ki babun kiman. Namar ka jingbun palat kibri ki balayap ha Gaza namar ka thama hapdeng ka Israel bat ki Hamas Secretary General jong ka United Nation Antonio Guterres ulaong badan kam ban sange no ya ka jingyasian khnang ban la ban yarap iki pat ba ka jingya brio menta ha Gaza kala palat ya ka khatwei hajar ngun Governor jong ka Florida Ron DeSantis ulatmu banyakun ya ka election president na ka seng Republican Ulaong bau Joe Biden badu Donald Trump kila temen bat kam ya hap shu yaki ban bat ya ka kam president jong ka United States. Biden mentau dan prap wei senam karta kat bau Trump bat ula palat ya ka nyau pau senam karta. Ron DeSantis mentau dang dan saupusan senam karta. Ka First Lady Barim jong ka United States ka Rosalind Carter kala klat no hayeng sa jong ka ha Georgia. Kala klat no ha karta ka bakhnai produce senam. Ka Rosalind ketika lok jong Jimmy Carter President balai kendai jong ka Amerika baladan menta kendai senam karta. Jimmy Carter ulabat ya ka kam President jong ka US House nem 1000 kendai spa nyau penyau hadu 1000 kendai spa prakwe. Kishipai kenthai jong ka Israel kila lej benya shim bentalang ha ka thama ha Gaza ha ka jingkhenra na phang kishipai Israel ya kile no Hamas. Ka Israel kala ong ba kishipai jong ka kenthai bat shinrang kin krwit ting ha Gaza hadu bakile no Hamas kin dadu jaj sendan. Menteri jong katanat korbari jong ka China uwang yi harengkat keri Arab bat kiri Islam kala pensingau baka dan kam kerki ya ka Israel baki Hamas bakin sange no ashwa ya ka jingyasiat ha Gaza. Menteri katanat korbari jong ka Saudi Arabia, Jordan, Egypt, Indonesia, Palestine bat ka Organization of Islamic Cooperation kala syong jinggalang bat uyi ha Beijing banyak keren halor kathma ka barang yai beteng hadu mentaru ha Gaza. Joseph Boakai ula job yak election president ha Liberia. Ula penrem ya president mementa George Weah. President jok election commission ula penbena ba Boakai ula job yak election da arpau hajar san spa andu punya vun.
Uwe yau badai nong elek kai football bapa ulaong baka buram ya karajin ki ba nong song snong jong kategori bar ula ai khubleiru ya ubokai halo kategori jing job jong. Ka Revolutionary Guards of Iran kalapin ipat ba yang misal Fatah second lapin ipat ba yang niu namding bathamai daw nong yalam ke Iran u Khamenei ha Ashura Aerospace Science and Technology University. Ka United States kam ai visa yaki anmut ki he shipai jong ka Russia bala keno bagi dei ki shipai ki bala pen ya ka hok long briu man briu ha Ukraine. Secretary of States ka US Anthony Blinken ulaong ba Omar Bekov ya bala tipru kum uda bacha of Bucha babat ya ka kedan colonel udai ubadan kiti hakikam penyap briu ha Ukraine. Uwe par he shipai ka Russia udai u Daniel Frolkin babat kum guard corporal. Ya bala keno ru ba udan kiti hakikam penyap briu ha Ukraine. Lakang persya iki bandrung hapo US. Kita kilang ki khubor hakimat kimat mentasngi. Khublei.